Yesu ashimwe cyane. Tuzamura ibiganza duhimana. Haleluya. Zamura ibiganza zawe. Shasikakina turini difareda. Zoya la kasimekte. Haleluya. Haleluya. Tuzamura ibiganza zawe. Bwana sifiwe sana. Muyobozi wa gahunda yahageze. Nahageze. Ni tuye gusirimba indi minota 10. Indi minota 10 twakira amateraniro dukore gahunda zindi zose zisigaye. Abantu batangiye kuruha mwicare. Imana bamugisha umubiri mibiri atandukanye kubukomeza cyane. Twakira aya materaniro ahantu hose tuwakontorore niturangiza baduhe porogaramu. Habe nubwo twokwicara bagahita baduha umuvuga butumwa tugataha. Nta rubanza ruhari ariko nibindi nabyo bikogwe. Mwozamura ibiganza. Haleluya. 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 Uzamura ibiganza zanyu. Tuimani chumai. Bwana sifiwe. Amen. Mwokwikiriza amen. Amen. Ya kadusirimbe ariko muri uyu mwanya wa mbere turimo hari ibintu byose birashobora gukemukira hano. Wewe urindiriye iri inyuma tonde papa ikidendezi kirashobora kwihinduriza aya masaha gusa yonyine zarangiza nyuma hakabaho gutaha cyane. Kabacurange tugira iminota nyine igeze turaza kuyimenya tubaheza umwanya. Curanga papa curanga kandi aho warugiye ngo kugera harande yatoye warusigaje.
Mwicare. Inoti 10 irashize. Irashize. Dukomere abaririmbyi bacu amashyi menshi cyane. Bwana asifiwe sana. Dushimiye Imana iduhaye umugoroba nk'uyu. Ububasha bwawe bukomeye, dukomeje guhimbara izina ryawe ryera. Ugize neza Mana, Mwami Yesu, muri aka kanya kuguduhujije. Si ububasha bwacu, si no gukomera cyane. Waturinze Mana, Mwami Yesu ndagushimiye. Mwami Yesu ugira neza. Reka ubwiza bwawe, imbaraga zawe zikomeye. Reka amaraso yawe, Mwami Imana yacu, hagaragare gukomera kwawe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna uoga na shaka umo, na yatakuwa manunguniko. Nakaumo ni Nazare, yali sana milele. Nakaumo ni Nazare, yali sana milele. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga na shaka umo, na yatakuwa manunguniko. Nakaumo ni Nazareye, ni alisa milele. Nakambali ya uzalimu, kati ya dhambi hukumu. Na kwa imani nikisimama, adui watakimbia. Na kama Yesu akisadumu, atapata nafasi umwe. Haleluya! 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 Imana idukunda, tiza emera ko turengana. Ubwo yatinda kudusubiza amaherezo
ducurangire akompanyemo ihute tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. je nkunda akompanyema sinzi Baye gucuranga. sinzi zabyina pada ariko akompanyema niyo number 1. Baye gucuranga. Shimira Imana kabisa ko hari aho twari twaroye hano amasaha aza yiruka ariko iri haruguru revera bamamugabira isaha ngo ngiri isaha turayikugabiye hano mwoye tugabira isaha ye bamubwira ngo isaha nuyimara ubone guhaguruka bamaye mugabira none tugiye kubyina iminota nk'itatu gusa akompanyema ntizitinda ba revera n'abapasiteri muzoza muyidu iminota 3 ibiri gusa nuko tukagenda tumerewe neza. Amen. Mukorereho. Ihute wa. Alex asigara. Bari baguhitanye. Bari baguhitanye kandi ivyuma biri hariya. Muza mubanza mumenye uko umuntu bo guhitana gucya Nuko zogenda nabi. Bivugiye gutyo kubera kuko mpamvu z'umutekano w'umuntu wese uri muntu. Ni mushaka muza hano. Tubona hano hose haremerewe ku ipade. Ariko akompanyemo muza muzamuka hano umuntu amanuke guca. Shango papa. Bwana asifiwe sana.